Assalamualaikum teman-teman. Wow, jumpa lagi teman-teman nih. Sepertinya ada apa lagi di sini ya kira-kira ya? Wah, coba kita lihat ini. Wow, ini ada si Upin dengan si Membe. Wow, ini ada Iksan. Wow, ini siapa teman-teman ini? Wow, ini sepertinya siapa ya teman-teman ya? Wah, kita lihat lagi nih. Wah, ternyata si Opa teman-teman nih. Wah, keren teman-teman nih. Wow, ini ada Marsha ya teman-teman ya. Wah, banyak teman-teman nih di sini ya teman-teman ya. Ada Upin dengan Ipin juga. Ada Jarjit. Wow, ondel pocong. Wow, ada Boba juga. Topeng Squid Game. Wow, ini topeng ondel-ondel ternyata teman-teman. Oke teman-teman, kita amankan dulu yuk si topeng ondel-ondel ini teman-teman nih. Wah, di mana kita taruh ya topeng ondel-ondel ini teman-teman nih? Oke teman-teman, mari kita taruh di sini saja teman-teman nih. Wah, sepertinya seru nih teman-teman nih. Wow, kita amankan si topeng ondel-ondel lagi ini teman-teman nih. Wah, ini dia topeng ondel-ondelnya teman-teman nih. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih si topeng ondel-ondel. Wah, kita amankan apa lagi nih teman-teman nih? Wow, ini ada si Upinnya teman-teman. Yuk, kita amankan lagi ini. Wah, mantap teman-teman nih. Kita taruh lagi di sini yuk teman-teman yuk. Wah, ini siapa lagi teman-teman nih? Wow, ini sepertinya si Meme teman-teman nih. Wah, oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Wah, mantap teman-teman nih. Oke teman-teman, ini kita amankan dulu ini teman-teman nih. Wow, ternyata ini ada si Mail teman-teman nih. Kita amankan si Mailnya yuk. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini si Mail ini teman-teman nih. Wah, mantap teman-teman nih. Wah, ini dia teman-teman nih. Kita amankan lagi. Oke teman-teman, yuk kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Mantap teman-teman ini. Wah, ini dia teman-teman nih. Oke teman-teman, ada masanya juga ya teman-teman ya. Wah, mantap teman-teman nih. Kita taruh di mana ya? Oke, masanya kita taruh di sini saja teman-teman nih. Wah, mantap teman-teman nih. Ini kita amankan lagi ini teman-teman nih. Oke teman-teman, ini kita amankan si Iksan. Wah, keren teman-teman nih. Oke, kita taruh lagi di sini teman-teman ini. Wah, mantap teman-teman nih. Ini si Upinnya teman-teman nih. Wah, ternyata si Upin ada di rumput sini teman-teman nih. Oke teman-teman, kita amankan lagi ini si Upin, si Ipin. Wah, keren teman-teman. Ini dia teman-teman nih. Oke teman-teman, ternyata ini ada si Jarjit teman-teman nih. Oke teman-teman, kita taruh sini lagi teman-teman nih. Wah, mantap teman-teman nih. Apalagi ya kita ambil lagi. Wow, ini ada kakak Ros ternyata teman-teman. Oke teman-teman, kita amankan si kakak Rosnya ini. Wah, mantap teman-teman nih. Ternyata di sini banyak Upin dengan si Ipin ya teman-teman ya. Sama teman-teman. Wah, ini dia si ondel pocong. Wah, mantap teman-teman nih. Ternyata di sini ada si ondel pocongnya juga ya. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Oke teman-teman, mantap teman-teman nih. Wah, ini dia. Ini boneka Squid Game. Wow, keren teman-teman. Ternyata ada boneka Squid Game-nya di sini. Wah, mantap ya teman-teman ya. Ini kita ambil lagi apa lagi teman-teman nih. Wow, ini si Boba ternyata teman-teman. Wah, keren teman-teman nih. Ternyata ada si Boba juga di sini ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pencarian kita ya teman-teman. Tapi jangan lupa like dan subscribe teman-teman.